Ai te ia o whaasa mai nungu tu tangata. E au feita te ia o mai au tawha. Ai sea, contaminate te lisi tangata tau whaaleanga ni mawhawhau e au noa ma si mea whamaunia. Lisi mea. Contaminate te tangata na alo tua lisi tangata whaaleanga tua ni mawhawhau lisi tangata. Kake keia ka ki savale ku ka ki alo kuwe ku kia o whaasa mai nguku po e whaasa ye. Rina. Ala whaasa la ele o me whengi mele lei mo Samoa. Rina. O whanongo longo na por kalala mea le atinu umale li ile o Sioeli. Langona yalu whanonoa. E totoa i eila pupula mo uwawa ai. O nei e tangata, o ni tangata e iaise ni me fo ni second thoughts. Pe to iai ni mawhauwhaunga e to e whetu una iai ma to e whefuri sa i ele mawhauwhau. E sa. E sa o nei mea lau tamtala iai. E sa o ia mata upu. A whai nei lau te tala noa ina ia i oe mai tangata i acha. Really? E te sa. E te sa. Ioi. E te whamau. Rina. O tele i alu lunga por kalame e voice ai lo opinion. Remember, those are your opinions, not facts. Nea wa e tam whai ta watu i le lalolangi. O le mea le te tala noa i sao. E se ma whaaleanga le pāle mia malana whai ngamaru. To te tilo la tatu samo i pe a e fua i le mawhauwhaua o oina o le tangata. Before you speak, you got to think. Before you speak, before you open your mouth, you got to think. You got to think twice, 3 times, 4 times, or even 100 times. Aule ima vava na ngutu. Wa e mauti noa o mea ia wa awile atunu e sao ai se mai. Sila tatu Samoa. Mena e o lau tautua i ati o Samoa. Usually it's more like mentally. O te tala noa atu le mawhauwhau. Isa taua le tala noa le whetu na i o le mawhauwhau. Are you perfect? Am I? Anyone? Isi te mitatu te ato toa. Lea ua fitu iwa, valu iwa masina o le whainga malo fau. Just let it go. Let it slide. O upo ia tatu te whai mai tatu e mai tatu whape mai. Le e matu te tau whaleanga le malo. Ai le matu tau whai e wha malama mea. E leo se temi nei o se toi tau wha malama. O a nisi mea tatu te tau wha malama. Just join them. A whai e moni le alu lofo tatou ia sa mo malona tunu mon tangata. Tu umena te le fifiai. E te fiu e tau wha malama sa moa. Aisia. E le va lea tangata nu o la tunu. Ia sa nila la tunu sausi o eli. O maila o whasala lau ia. Whaaleanga. A li liu atu nei. Wa e auto. Are you guys perfect? O ato toni me o tau whaia langi msama. Are you? Wala. E whai mene o rotu.
Oi meni o rotu. Mena e loa le lei en matwhiti au masi matutu mai au rotu. I'm a straight shooter. I'm a straightforward person. But in me, the man is full of love. Ai ana ka ita se milion ya ke le saka pe ya umma tanto. I loa oi au me fai. I loa me ia ngā ruenga e whatini. Ai le loa oi me tau fai e. O leo langa le ni tātou te olai. It's not about words, but about action. Tau te fiu e whaamanino whaamalamalama le atunu o le mele sa whai whapea. Ale o fofola le whala mai le amatanga ar whatutua i le tuasa mautasi. Sauwhanga 5 matasi. Ma vao tangata o sauwhanga lea. Le whalongolongo mai nisi, fiu e sua tupe. Fiu e sua tupe, feo haru e tupe. Tasi le organization, ke le la kupe ngoto e tonu. Naka kung may vai o matou nei fai por kalame. E te fifie te alu e mai tangata te tango e whaatala noa. To bring you attention. E au mai ele attention tangata I lau por kalame. And not me. Ele wa. Sia ulawa whainga pingi ko kasia. Te vangai ia u wanga masani. E mai le amatanga o si fufonga o tai afo. E papato o tasia. I'm not trying to draw attentions. No, that's not me. Mena rino le la tam fai o sotu le mai o so mai le tio o mai avatu. Se avatu ai ni viua si la tu por kalame. Se falongolongo tangata avatu tangata le tam fai na mai lo le merto inga natura. Se yo matu fa mala mai na Samoa. Se yo matu same thing with Tulepa. Same thing with this old man. Femina tele fale ngaina. Pania. Ai au ono matu fa malam na. Wa pa ko fa malam. Ele o se el sa o le malo. Vai o to. Ia chawa ia matu pe ia o to fai mai wo fa ngasi se tu pe le malo. Wa fia tu pe o le o pe le ta lolo se me ula ia auto. Nela fa malam matu my own opinion. Just an opinion. Anyway. More, I rather the government to spend money for the people of Samoa. Nai lo le ke ia u bankrupt te latu. Di lo po ile ia kupe. Di lo po feo le tupe. Ale fai malama mai ai luma o mea ia. Torsuru a fe mai leva o tupe ai. Ele fa pe o fa tonu me pare mia malana kapeneta ia al fono fa vai ai le ni tu per kapeneta ma pa la pay tax o makanga kangi so they nga lue mo ala to lava tupe ola o afu o tangata Samoa mo tangata Samoa ai le ke ia o fa me le fa il memle ke o fa le se coupe ai le po fa nga ai ole manino le fa ngai no le I mea ina whainea risi ngā fole. Au leo te whai atu. E wheliu li wa I le tāwhola I le samiloloto, I le ila, I le pupole I au tūtau whalenga isia, le ise me se. E iai lape. E isasi. Ai lem whai. Ioe. Isia. O le tangata le ta ia le tunu te mine. A tonu tō te whai mai ele tangata I ni ona te kri whapitoa. Or degree le I tangata lea. O tangata ua whapa ia ina. Ua wha manuia ele atu.
o le tangata e lata i le atua. Ma o toi ngata i taina e mo mie Samoa. So o le tatou lava ai. Pe fai mai ai pe pelo pea. O le mea patino na between him and his God. Oi, le taitai. Tatou te tatonuina o le tangata o le atua. Just believe. Just believe. A o le moni fa maoni ma le sao. Mea na le atua ma le lauli le maritoa. It's not ours to judge. Ai lo fia la o tu le pa lau pepelo, lau pepelo. Yo. Ai si vai ane po le a lau relationship ma lo tu. Mena. A fua la ile relationship tangata o lea ave e fatu tuanga samo. La foringa mai e solid le relationship ale tai o malo na tua. Fua ile fua ile talitonu wina le maturity o tangata. Tau tele fua ina le tatu vai i mea o tatu vai. A o le whaalango i ai o tangata. Le tatu te vai i ai. E alo lofa i ai tangata. Aisha, mea whale tuan mea nā. Ioi. A whala natu le pa te fiu e te pese whaaleanga. O le tele o lau tau whaaleanga. O le tele o tau whaaleanga o tau i e tau whaaleanga i le li pāle mia. O le tele foi nau le alo lofa o le atunu o le pāle mia. Ioi. Anga isa, o le mea whale atua. Ele se mea tau oe, ele se mea tau au, ele se mea tau tatou. Just believe. Ioi. Ioi. E sao. Mo te lea mau mea. Vai. O lea fetuleni e tuar tau whaaleanga. Fetuleni e watu tau whaaleanga e le misi le aso. Aso uma. E oso ale mele YouTube tau whaaleanga. Oso ale mele ua social media tau whaaleanga. Ai lengi kau whaaleanga laiki. Yo, lengi tiuni a tau whaaleanga mo meo seniors.